kertong ka Kongres na North Shillong upa GA Lingdo ulong baka jingya kun jong u na ka BJP ha ka election MLA arja khat pra bat mentapat na ka Kongres kanom dan jingtai eru MU ha ka ni ka election MLA arja pulai ka banlong ka arpenyo trek mentau benai ka Kongres kan job khat nyo lani khat prangot ki MLA ha ka ni ka election bat kan lam khmat ru e ka sarkar jilla ka banwan la ong uba GA Lingdo hadin ka jingwan thep kerteng banya kun ni ka election ha ka nyo trek rampang arja pulai Kani kipai jeng ngalong fi kipai jeng 17 noi kalau dep expect lupa bagi jeng job mentakasin kan man ndai tanghang ni you'll get more seat in the state this time. Tapi jeng fair fi apa dan fi hukum saya BJP bangtan Kongres wat. Tapi jeng fair. Kemudian jeng fair tambah mentah kedai ka bagi kipai lak kemen plat hadian bagi na ke BJP. Bat kata hi kalau dei ka message bagi kipai show up be setengah ka artinya trek bagi tabi gibor. Ni ibai ni bawa macam kasih je ibai ni parak rumpi bapan tiket nak BJP. Ni sak peluk tiket tidak ni menang kalau kena. Nganum don ban ongi hadian banglami no nak ke BJP. Kata kri kamram jomai kher bawun kawang ke BJP. Pi expect kat ngut saya lagi kertong jong Kongres kenjop ini election harga jela berak koi. Ndai bagi expect kat kom ki report ki bang yot nak ki parlok na brosura. Easily in cross ya ke 17, 18 in cross right. Kata ingin siap paid. Let the result come first and after that then you will see. Kata ketiknya kan clear baik penginform mangi. Ndar gaman kuslai. Nomor bagi pajak jong ka state borok away. Kila ngia, kila kedang ya kijing sensiat jong kini ke MDA borok sansnan. Tak kata cuma. Lalu ni pas ke North Shillong Constituency. Pi kumnoi ke performance yang new MLA pemerintah. Ngadum dari ban kran ya sitting MLA pemerintah mereka kamram juga kalau sisin bangan job ya kini collection kini kamram juga ban tray ya ka konsumsi bat ya ki pedang duna konsumsi ngan tray sistem bat kabaru ngan hapan pay ro ya ka interest jong ka state hi barok kowe Benda dan si pengut Thai kan kata ni mepi. Kanum kta kanum kta Bagi dah pun kta. kanum kta maki pajak jong ka 17 North Shillong ka dap rai lupa ba ya ba $1 one congress kin pelong amelina correct Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka